Eblisib li Apostol Paulo, no coespokchis yu aminkile kapabal rikin di Christ. Salihu Colosenses ut Filipenses no kotsolok chirish li paabal ut sahil cholehil. Salihu Corintios un comunil ut raum. Salihunjung chiles, li Dios nashkauresiye lishtenamit utanakwan. Li ratin tohjuah kuichi atinak. Sadikatyuam. Solok salisantil huo, rikin saralux. Lishkolo mila katsulbal chiru ligutana inasye sa kain kakeb sa liaka. Salihu Filipenses capítulo 2 versículo 14 nasye jikamain. Ano makchishunil chi makaak shchokokinkil uchkwech inkile rib sa hujik atin shpanunkil chishunil chichabil. Li Apostol Paulo judish pokbaleb li iglesia in naking atasyak te shchokiri be te shbanurach man lish angeleb chicha bil chisaib sa shchol naknum takhen nakeb li chakilal sa hunak li igles ut chaach kui ishkuban kilebru chaach nakkwang keb sa hunachil ut nakanaw nakakwi li kwang sa hunachil ut sa hun komunil hali na kyokli kamets renak turuk chisnum singileb li alek li hachok ip li nashk amchak li mausak king sashji lish igles li qagwa Jesus kui mag li khunahil mag li kek utcha khakah kui li abink shbanak nakanaw nakchishkhuni lain ek asimbil shban li rahom abanan akhel runak taqabanu sa li qajuam kaut shbanak han li na atinak chiqish chiru chishkhuni li ruchichoj han li il han li nanawek han li nawil kui ku barto eltonume ut kui okbilo renak la korach holi saqeng sa shjili aga chanrunak toruk shkutbal kui ingana gorush kambalqi sa hun komunil sa hunak lichut sa hunak igles ut karuach renak tsaqalaq qequ huna sheqe Filipenses 2:15 qabiaq lina sheqe renak wanqichi maga aqe usbal ut saqaqle chol ralalaqish li Dios chimaga aqe mag sa shyanqeb li tanamitaan inka useb ut sachenaqeb salimag sa shyanqebaan nekeshlim tsunk hokesh li chahim sa ruchijoj mahagwilom hunsu taqli chosha chimaga aqli pochiru haina ilmang sa ebli kalebal barkui magaeb li saqink manakli kashlan sham nakajere tatruk chiril bale chanrunak nekelim tsunk ebli chahim chinacht chanchan tagwinak ashal chik nak nekelim tsunk nakli okyin ashal sas kuchikru manak ashal okyink kuchikru li okyink chiruli naqil hunelik utho kan tsaqal la onokuru chishka jangile ebli hunhung reheb li chahim sa hunak li okyin li ashal ek kuchikru utha anakh kwili na kulmang rikin lakpa banel li qajuam na ilek shbaneb li huntesal shbanak kwi ashal num takhenak li mausilal ashal dakchik nak ta ilek sa shti chishkhuni li akabil na lebain li shpabal li ralash ka holi Dios inka tashak trakana batkoskwitzin nak ebli kashlan sham li neke lemtsung jalakbar li mukot saqalta lemtsil shame techbukre li qasaqin klao ebli qasaqenkil te'lemtsung tarach hajal bar to taulimang shqabichik li nasheqe li hu Filipenses 2:15 li qakwa narach tsaqalaq qequ maga aqli qa usbal chan saqaq ru li qachol han li nashpats li qakwa Dios renak taqakuluban ralal shqahol li Dios li atina in barku nashe maga aqli mag tsaqalaqe ru narak nashenak tik saqsaqaq ruli qajuam manakanaw naqlisan dilhu salinaqter chakram kiroksi li atina in re atinak chirish lajo hujun li queen li tik shol chiruli qaqwa Dios uchabil shkaushchan ho 1:1 hotanaq kwiliha li rashru
limak atzaqal hunak huntzuqulaq litz'aj chisa utmak huntzuqulaq lipon chisa renaqalan raq naqta ilmanq chanchana anaraq liqaqwa naqtakulaq lixch'olaq pabanel saqaq ruchi junkwakil mak'aq lixmuxulal utmak'aq lixk'usb'al ut li apóstol Pablo nax nawajkwi naq kuankeb'ajkwi lite'raj qarrawb'tesinkil wanaqxrawb'tesinkileb' eb'li ralal xk'ajol liqaqwa Dios sa xk'ab'a' li evangelio sa xk'ab'a' li chab'il esila'in liqaqwa Jesús nakoxb'oq chixk'utb'al lixtulanil liqach'ol jo'eb' li mukuy chanqay li hu Mateo 10:16 ut li apóstol Pablo chanchanaq naxtiq chikb'ayaq xkomon li atina'in sa li hu Romanos capítulo 16 versículo 19 saqaq rule ram chiru lima usilal chan hukanaq taqa yalta shaqaq'eanaq kuan la'o chixtawb'al li tikilal li barkuan naxpatz'qay liqaqwa Dios ut toruq tashaq chixye'b'al jo'kixyechaq li akwab'ej David ut inka tink'ej sa xnaqku link'a'us Salmo 101:3 inkaraq tok'ox laj chimukotoxukwaq chixk'utb'al naq jalano chirueb' li juntesal ta ileq tab'anraj liqapab'al xb'anaq li rajom tzaq liqaqwa Dios qik'in ja'anaq to lemtz'ung chan sa li ak'ab ut chan runaq toruq kulak ut xtawb'al chixjunila'in kajkwi sa xtz'eqtanankil li na'leb' li naxchichi'i qe li ruchich'och' ut xk'ulub'ankil sa liqach'ol ut xyu'aminkil li rajom liqaqwa Dios qik'in renaq chijoka'an taqataw liqachu'am chijunelik chixjunil li k'aru taqab'anu tixk'utb'esi b'arkuan lixqasik ru xb'anunkil mali'us manaq link'a'us makawresinb'ilaqo sa lixnimal ru xk'utankil liqaqwa Jesús manaq tik xo'alinak chi mak'atz'aqalaj ut mak'atz'aqalaj naq xqaya liqaq'e jonax chiqay Filipenses 2:16 chiqajunilo tashaq li jok'yal li yoko chi alinak sa liqapab'al sa musiq'ej rixtawb'al liqakolb'al toruq tashaq chikulak tojb'arkuan kwi laj kololq'e kwi tojkuan k'aru li yo chi tz'ajnin re la k'a'ux la ch'ol kwi kuan k'aru link'ana katruan chix kuyb'al xnumsinkil liqaqwa tashaq chitenq'an qakwe chix saqobresinkil ru la yu'am uchtawb'al la kolb'al sa xk'ab'a' liqaqwa Jesús li Dios chosob'tesinqakwe nakat koyb'eni sa jun chik liqak'anjel